dukunze kuvuga cyane ku ntambara, amakimbirane n'ikoreshwa ry'imbaraga ku bihugu bimwe na bimwe kugira ngo bigere ku nyungu zabyo. Ibi nibyo bigaragara cyane mu birebana n'imibanire n'imikoranire hagati y'ibihugu. Ibi ni ibintu dushobora kubonesha amaso yacu, tukabishyira mu mibare, tukanabisesengura. Ni ibigaragarira buri wese. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihangange kubera ko zifite igisirikare gikomeye. Uramutse udakoze ibyo bashaka, bashobora kukurasa cyangwa bakakurashisha. Ibyo ni ibintu tuzi kandi biragaragara. Byitwa hard power, ububasha bufatika bugaragara. Ariko inyuma y'ibyo byose hari ubundi bubasha butagaragara by'ako kanya ibihugu biba bifite, ariko bukaba ububasha bwa ngombwa cyane kandi bw'ingenzi, ndetse bwagize bimwe mu bihugu ibihangange. Ubu ni ubundi bubasha cyangwa se ubutegetsi butandukanye ibihugu bisanzwe n'ibihugu by'ibihangange. Bwitwa soft power, ubuhangange budasaba imbaraga z'igisirikare. Banabwita le pouvoir souple. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri ubu buhangange cyangwa se ubutegetsi bw'ibihugu bwiswe soft power. Ubu buhangange bwigaragaza bute mu bihugu? Ni ikihe gihugu kibufite kurusha ibindi? Tugiye kuvuga ku bihugu 4 ku isi bifite ubu buhangange bubiha ijambo ku isi, kandi bugatuma bibihugu byamenyekanye ku isi yose bitanyuze mu mbaraga za gisirikare no kwerekana ibizigira. Reka tubanze dusobanukirwe gato icyo soft power ari cyo. Soft power cyangwa se le pouvoir souple biroroshye kubyumva. Ni ibintu byose igihugu kiba gifite bigifasha kurengera no guharanira inyungu zacyo mu ruhando mpuzamahanga, ku buryo abantu bacyumva bakanemera gusubiza ibyifuzo byacyo hadakoreshejwe ingufu. Igihugu runaka kikubahwa ndetse rimwe na rimwe kikanatinywa bidatewe n'ingufu za gisirikare gifite. Hard power byo n'ububasha bwa gisirikare, n'ububasha bwo gutuma ibyifuzo byawe nk'igihugu bishyirwa mu bikorwa, ukabigeraho ukoresheje ko ufite igisirikare gikomeye kandi ko batakubashye wanabarasa. Soft power ishobora kuba diplomasi, ubushake bw'igihugu mu kuganira n'ibindi bihugu bakagira ibyo bemeranyaho binyuze mu bubanyi n'amahanga. Soft power kandi ishobora kuba ibigo mpuzamahanga bikomeye igihugu gifite bizwi ku isi yose. Ishobora kuba ububasha n'ubushobozi bw'igihugu mu kwakira cyangwa se mu kuberamo ibikorwa mpuzamahanga bihuriza muri icyo gihugu abavuye imihanda yose. Bishobora no kuba imikino. Niba igihugu gifite umukino cyamenyekanyeho, kikaba gifite amakipe akunzwe kandi akurikiranwa ku isi yose. Nk'urugero, uyu munsi hari abantu bazi Ubwongereza ariko batabuzi ikindi kintu na kimwe usibye umwami wabwo na shampiyona yabwo y'umupira w'amaguru. Ubu bwose ni uburyo igihugu gishobora kuba igihangange kandi kidakoresheje ingufu za gisirikare. Ubu ni ubuhangange bw'ibihugu rimwe na rimwe butanagaragara ku bantu bamwe na bamwe. Soft ntabwo bivuze ko ari uburyo bworoheje cyangwa se buciriritse. Oya, ubuhangange bw'igihugu bunyuze muri soft power bushobora no gutanga umusaruro kurenza uw'ingufu za gisirikare. Kugira ngo tubyumve neza, tugiye kuvuga ku bihugu 4 bya mbere ku isi mu kubaka ubu buhangange cyangwa se ubutegetsi bwiswe soft power. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubufaransa n'Ubushinwa. Tubahaye ikaze. Mbere na mbere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo usobanukirwe neza urwego ubuhangange bwa Amerika bwazamutseho mu myaka ya vuba ahangaha ku rwego mpuzamahanga, ni ngombwa gusubira inyuma mu kwezi kwa 7 mu 1944. Iki gihe intambara ya kabiri y'isi yari irimo igana ku musozo. Ingabo z'ibihugu byishyize hamwe bikiyita allié zari zirimo zikoze imitwe y'intoki ku nsinzi. Ibi bihugu byari birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasaga n'izirimo guhinduka igihangange mu by'ubukungu n'igisirikare. Ni byiza kumenya ko Uburayi bwari bwarasenyutse, intambara yarabushegeshe cyane. Hitler Adolf ndetse n'abambari be bari barasenye ibihugu byinshi by'Uburayi. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet zari zarapfushije ibinyacumi bya miliyoni z'abantu ku rugamba. Mu Burayi ho buri kimwe gishinze ku butaka cyasaga n'igikeneye gusanwa. Nyamara mikoro ntabwo yari ahari. Nawe urabyumva, ibihugu byose byari mu ntambara
ikintu cya mbere ibi bihugu byari bikeneye cyari ituze, ryaba irya politike ndetse n'iry'ubukungu. Ni ukuvuga umutekano haba muri politike n'umutekano w'ubukungu. Uku niko rero mu kwezi kwa karindwi mu 1944 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatumije ibihugu 44 mu nama ikomeye cyane ibera muri Amerika muri New Hampshire. Bahuriye muri hotel iri hafi ya Bretton Woods. Iyi nama yamaze ibyumweru bitatu. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basobanurira abantu 730 bari bahagarariye ibihugu 44 byiganjemo ibyo mu Burayi. Amerika yabasobanuriraga uko ibona urwego rw'ubukungu bw'isi bwazubakwa bugashingirwa ku idolari rya Amerika. Muri rusange, Amerika yabwiye ibi bihugu ko kugira ngo ubukungu bw'isi buzamuke kandi cyane, ibihugu byose nibijya bijya gutumiza ibicuruzwa mu mahanga bigomba kujya bivunjisha amafaranga yabyo mu madolari, hanyuma bikazayahindura muri zahabu ku giciro cyemejwe. Ku bihugu byari muri iyi nama, aya yari amahirwe yo gufasha ifaranga ryabyo kugumana agaciro. Kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu bwari uburyo bwo guhindura idolari ifaranga ry'ubucuruzi mpuzamahanga. Muri make, bwari uburyo bwo kugira idolari ifaranga ry'isi yose. Uko niko twisanze amafaranga yacu tuyaha agaciro ari uko tuyagereranije n'amadolari. Uko niko twisanze tujya gukorera ingendo mu mahanga aho twaba tugiye hose, tukabanza kuvunjisha amafaranga yacu mu madolari. Mu birebana n'ubukungu, ibi bintu byatumye hubakwa iyi si igezweho. Ibi byafashije ibihugu byari byarashegeshwe n'intambara kuguza amadolari atagira ingano kugira ngo byiyubake binazamura ubukungu bwabyo. Ibi nibyo byatumye Washington iba igihangange kitagira icyo bingana ku isi, kubera ko ifite amabanki agenzura ubukungu bw'isi yose. Kubera ibi, uyu munsi iyo imvura inyagiye ubukungu bwa Amerika, twese turatoha. Uko niko bashobora gufatira igihugu ibihano kandi koko icyo gihugu kikababara byanyabyo. Ibihugu nka Iran, Cuba, Uburusiya, Korea ya Ruguru byose bitegetswe guhora bishaka uburyo bwo guca muri humye imikorere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko zabifatiye ibihano. Ibi bihugu kugira ngo bitere imbere bibaho nk'ibicuruza amagendu. Amwe mu mafaranga yabyo biyabika ku makonte atabyanditseho. Bimwe mu bicuruzwa batumiza mu mahanga bagomba kubyandika ku bandi bantu. Nubwo aya mafaranga y'ikoranabuhanga bita cryptomone akora neza cyane, ariko nayo aracyagorwa cyane no kutagirwaho ingaruka n'amadolari ya Amerika. Ushatse wanajya kure ukavuga ko ibihugu byemeye amahame yashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo byungukira muri iyi migirire. Ibigo mpuzamahanga by'ubucuruzi by'abanyamerika nibyo ba ambasaderi bakomeye b'umuco w'abanyamerika ku isi yose. Ibi bigo bikwirakwiza ku isi yose uburyo bw'imibereho iri mu nyungu za Amerika mu buryo butaziguye. Uko igihugu cyemera kugendera mu murongo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niko ibigo by'abanyamerika biza kugikoreramo. Iyo igihugu gishyizeho amahame runaka agamije kugira ibyo akumira bifitanye isano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se kigakumira ubwisanzure bw'ibigo mpuzamahanga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirarakara cyane kubera ko icyo gihugu kiba kirimo kuzibuza gukwirakwiza ubuhangange bwazo ku isi. Uko igihugu cyinjira cyane muri kapitalisme, ni nako cyinjira mu mikorere y'amabanki mpuzamahanga, ari nako kirushaho kubakira imibereho yacyo yose ku idolari, ari nako kandi kirushaho kujya mu manegeka igihe cyose cyafatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'ubu abantu bo mu Bushinwa ntabwo bashobora kureba Netflix. Ubushinwa bwabujije kwihakorera, uru ni rwa rubuga abantu bareberaho filime. Amerika nayo rero ntabwo ikunda Ubushinwa kubera iyi mpamvu. Ibi ni nako bimeze kuri YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga zo mu burengerazuba bw'isi. Zose Ubushinwa bwarazibujije. Ni nako bimeze mu bindi bihugu nk'Uburusiya, Korea ya Ruguru n'ibindi. Uko kuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahurije ibihugu 44 mu nama ya Bretton Woods mu 1944 bakemeranya ku buryo ubukungu bw'isi buzaba bumeze biri mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byatumye igihugu cyose kitubahiriza ibyemeranyijweho muri aya masezerano gishyirwa mu kato. Niba ibi bihugu byose biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
ubwo iyo ubangamiye inyungu za Amerika, ibihugu byose biri mu murongo wa Amerika bitegekwa kugushyira mu kato. Ni politiki ya munyangire iri ku rwego rwo hejuru. Iyo utari inshuti na Amerika, ubwo uhagaritse kuba inshuti n'inshuti za Amerika zose. Uyu ni umukino udashobora gutsinda, kandi ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibizi neza. Ntabwo rwose zitinya gukoresha ububasha bwazo mu gutuma ibigo mpuzamahanga bikomeye nka FMI cyangwa Banki y'Isi na za OMC zose zigufatira ibihano, cyangwa se bagakoresha ibi bigo mu gushyira mu bikorwa inyungu zabo. Ni byiza kubisobanukirwa. Aho turi hose, hafi yacu haba hari soft power ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi soft power yabo inubakiye ku muco, kubera ko bafite inzego zikomeye ziri ku rwego mpuzamahanga, biraborohera gukwirakwiza umuco wabo. Indirimbo z'abahanzi babo tuzizi mu mutwe tutanavuga Icyongereza. Filime nziza zibaho ku isi ni iz'iwabo. Muri izo filime, muri filime imwe bashobora kukwereka ibendera ryabo inshuro zitabarika. Muri izo filime zabo kandi, umuntu mwiza wese w'intwari urokora abandi aba ari umunyamerika. Bakora ku buryo umuntu wese ushaka kubaho neza agomba kubaho umunyamerika. Uko niko urubyiruko rwacu ruvuga nk'abanyamerika, rukarya nk'abanyamerika, rukizihiza iminsi mikuru y'abanyamerika. Iyi ni soft power. Ikindi gihugu cyubatse ubuhangange bwacyo mu bya soft power cyangwa se ubuhangange budashingiye ku gisirikari ni Uburusiya. Uburusiya ushatse wabwita joker muri politike mpuzamahanga. Bufatwa nk'intama y'umukara yanze guca bugufi imbere y'ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu kidahwema kugaragaza ko gishobora kuzana ubundi buryo bw'imitegekere y'isi idashingiye ku gushaka kwa Amerika. Uburusiya bukoresha ubwenge bwinshi mu birebana n'imibanire n'imikoranire y'ibihugu, aho kugerageza guhanantura ibigo bikomeye by'abanyamerika. Buhitamo guhangana nabyo aho kugerageza kubisenya. Uburusiya nicyo gihugu cya mbere kitavuga rumwe n'ubutegetsi bw'isi. Gikoresha ubuhanga bwa politike mu kugerageza gusenya ibigo by'abanyamerika ndetse n'ibishyigikiwe na Amerika, bigasenyuka bihereyemo imbere muri byo. Ubushinwa ubu nibwo butangiye gufata umwanya muri ibi bintu. Ariko mu gihe cy'imyaka myinshi ishize, Moscow yari yo yonyine yageragezaga guhangana na systeme mpuzamahanga yashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya iyo butabaho, ntabwo isi yari kugira andi mahitamo. Nta kindi gihugu cyari guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu birebana n'ubuhangange. Iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashe icyemezo cyo guhana igihugu runaka cyangwa se nko kwanga kukigurisha intwaro, Uburusiya buba buri hafi aho ngaho ngo buzibe icyo cyuho. Bukora ku buryo habaho uburinganire hagati y'ibihugu. Uko niko ibihugu nka Cuba, Syria, Venezuela na Iran bishobora guhagarara imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi. Ibi ni ukubera Uburusiya bwemeye kubihagarara iruhande. Iyi ni nayo soko nini ya soft power y'Uburusiya, kuba amahitamo ya kabiri y'ibihugu. Uyu munsi hari ibihugu byinshi bivuga biti Amerika nimfatira ibihano nzikoranira n'Uburusiya cyangwa se Ubushinwa. Rimwe na rimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikabiriza ububasha bwazo ibifatwa nk'ubwirasi kugera ku rwego Uburusiya bubyungukiramo. Tekereza kuri Turukiya n'ubwoko bw'igisasu cy'Abarusiya cyiswe S-400 gikoreshwa mu guhanura ibindi bisasu birashwe mu kirere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanze kugurisha Turukiya systeme yo guhanura za missile yitwa Patriot. Turukiya aho kugira ngo ujye gupfukamira Amerika yinginga ngo igurishe iyo systeme y'ubwirinzi, yahise yigira kwigurira systeme nk'iyo ngiyo y'Abarusiya yitwa S-400, inafatwa nk'ikaze kurusha y'Abanyamerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikimenya ko Turukiya yaguze S-400 mu Burusiya, zagerageje gutambamira ubugure ndetse zinemera guha Turukiya Patriot 22. Ariko amazi yari yamaze kurenga inkombe. Erdogan ntabwo yari akizishaka izo z'Abanyamerika.
iyi niyo mikorere y'Uburusiya, gushaka inyungu mu cyuho gitezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Soft power y'Abarusiya ishingiye ku guha ibindi bihugu amahitamo igihe Amerika n'Uburayi bitwaye nabi. Ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana gutyo gusa kuba ibiro bya perezida w'Uburusiya bitera inkunga ibitangazamakuru nka RT, Russia Today, cyangwa se Sputnik, bizwiho gukundwa ku rwego mpuzamahanga. Umurongo w'ibi bitangazamakuru ni ukunyomoza cyangwa se gutanga uruhande rw'ibitavuzwe n'ibinyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi nka CNN, BBC, Ijwi rya Amerika n'ibindi. Repubulika nyinshi zahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zagumanye umubano mwiza n'Uburusiya, zaba ziri mu Burayi bw'Uburasirazuba, Aziya yo hagati, Kokaze, yewe no mu Burasirazuba bwo hagati. Ibi bihugu iyo bigize ibibazo, Uburusiya nicyo gihugu byirukiraho kugira ngo kibifashe. Uburusiya bwabaye ubuhungiro ku baturage bose badashaka kuguma mu murongo washyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi. Mu yandi magambo, Uburusiya ni inshuti y'abadakunzwe. Ibi ngibi ushobora kubibushinja, ariko ku rundi ruhande ushobora no kubibushimira. Ubufaransa bwo ni igihangange cy'isi mu birebana n'umuco ndetse n'ububanyi n'amahanga. Iki gihugu gikunze gushyirwa ku mwanya wa mbere ku isi mu birebana na soft power, cyangwa se bwa buryo bwo kuba igihugu ari igihangange mu buryo butari ubwa politike cyangwa se igisirikare. Ubufaransa buri mu bihugu bya mbere biba bihari ku rwego mpuzamahanga, mbere na mbere mu birebana n'umuco. Ubufaransa bufite rukuruzi ikururira abantu bose kubumenya ndetse no kubusura kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Nicyo gihugu gisurwa n'abantu benshi ku isi. Ibihugu bikoresha igifaransa bifata Ubufaransa nk'umurwa mukuru. Kuri bamwe mu batuye mu bihugu bya Afurika y'Uburengerazuba, Uburayi bugarukira mu Bufaransa. Ururimi rw'igifaransa nicyo gikoresho cya mbere gifasha Ubufaransa kugera kuri ibi ngibi, kubera ko rukoreshwa nk'uruzitiro rubuza ibindi bihugu by'ibihangange kunyura ku Bufaransa. Uru rurimi runafasha mu gukwirakwiza umuco w'Abafaransa. I Paris niho hari icyicaro cy'umuryango mpuzamahanga uhuza ibihugu bikoresha igifaransa ku isi, umuryango uyoborwa n'umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo. Ni naho hari icyicaro cya Académie Française. Hanyuma mu birebana n'ububanyi n'amahanga, Ubufaransa bufite ububasha hafi ku nzego ya zose mpuzamahanga. Usibye kuba igifaransa ari rumwe mu ndimi zemewe n'amategeko zikoreshwa mu mikino Olympique, mu Bufaransa ni naho hari icyicaro cy'ishami rya Loni rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco, UNESCO. Hari n'icyicaro cya OCDE. Kuva Angela Merkel yava ku butegetsi mu Budage n'Ubwongereza bukava mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, Paris yagiye mu mwanya wo kuba umurwa mukuru w'ubumwe bw'Uburayi. Nubwo mu buryo buzwi bwa politike uyu murwa uri Buruseli, ahari icyicaro gikuru cy'uyu muryango. Mu birebana n'ubukungu, kuba ifaranga ry'isefa rikoreshwa mu bihugu byahoze bikoronijwe n'Ubufaransa byo mu burengerazuba bwa Afurika ni ikindi kimenyetso cy'ubuhangange bw'Ubufaransa muri soft power. Ibi bishimangira ko Ubufaransa bukiri umuhuza w'ingenzi hagati y'ibi bihugu. Ibigo mpuzamahanga by'Ubufaransa nka Total cyangwa se Engie nabyo ni ibikoresho bigamije kogeza hose ingoma y'Ubufaransa ku rwego mpuzamahanga. Urugero rwacu rwa nyuma rw'igihugu cy'igihangange muri soft power ni Ubushinwa. Ubushinwa ni umwami w'ibirebana no kugenzura no gukurikirana isura y'igihugu mu mahanga no mu gihugu. Bukongera kandi bukaba umwami wo kugenzura ubukungu. Mbere na mbere kugenzura isura y'igihugu. Ishyaka rya gikomuniste mu Bushinwa rikora byose bishoboka ngo isura y'Ubushinwa mu mahanga ibe nta makemwa. Bitewe n'uko iri shyaka ritegeka igihugu ari ryonyine nta batavuga rumwe naryo bahari, ukwemerwa mu mahanga kwaryo gushingiye ku kugaragaza ko ibintu bimeze neza imbere mu Bushinwa. Birakwiye ku isi yose ibona ishyaka rya gikomuniste nk'imbaraga nziza zihetse ibyiza byose biri mu Bushinwa. Imbere mu Bushinwa ibi bigerwaho binyuze mu kugenzura ibyo abaturage basoma n'ibyo bumva, ibyo bavuga n'ibyo babona. Hanyuma hanze y'igihugu
Ibi bigerwaho binyuze mu kugaragaza isura nziza y'igihugu. Leta y'Ubushinwa igaragazwa nka leta ihora mu kazi kandi yishingiye ubukire bw'abenegihugu. Mu gukora ibi, Ubushinwa butera inkunga imiryango ikomeye nk'uwitwa Institut Confucius ufite amashami hirya no hino ku isi. COVID-19 ni urugero rwiza rugaragaza uburyo Ubushinwa bukoresha mu kubaka ubuhangange bwabwo bwa soft power. Mbere na mbere, Ubushinwa bwabanje kurinda isura yabwo buhakana uruhare urwo ari rwo rwose bwaba bwaragize mu kuvuka no gukwirakwira kwa kiriya cyorezo. Bwabanje gucecekesha abantu bose bagerageje kuvuga ko icyorezo cyakomotse muri Wuhan ku burangare bwa leta. Hanyuma, nyuma yaho Ubushinwa bwakoze icyo wakwita ububanyi n'amahanga bushingiye ku gapfukamunwa, bwohereza udupfukamunwa mu bihugu byinshi byakozweho n'iki cyorezo. Hari n'amakuru yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko iriya virusi yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariya makuru yavuye mu Bushinwa. Ku bantu bizi itumanaho, ibi barabyumva cyane. Ni imyitwarire ikwiye mu bihe by'ibibazo nka biriya. Mbere na mbere, hakana uruhare rwawe muri ibyo bintu. Ubwa kabiri, yiregure mu buryo bukomeye. Hanyuma ubwa gatatu, uhindura ingingo yo kuganiraho ku buryo ibyo bintu abantu banabyibagirwa rwose. Abantu nibanga kubyemera, ibihugu nka Australia bigakomeza kubaza ibibazo. Aha niho uburyo bwa kabiri bw'Ubushinwa mu kubaka ubuhangange bwabwo muri soft power buzira. Abaturage barenga miliyari 1 na miliyoni 400 ni amahirwe akomeye cyane y'ubucuruzi. Abangaba batumye Ubushinwa bubyara ibigo bitagira ingano bikora ubucuruzi ku rwego mpuzamahanga. Kandi Ubushinwa bugatumiza mu mahanga ibicuruzwa byinshi ariko bitari byinshi nk'ibyo bwoherezayo. Ku gihugu icyo ari cyo cyose, gukorana ubucuruzi n'Ubushinwa ni amahirwe atagira ingano. Kwirengagiza Ubushinwa mu bucuruzi ni ikosa rikomeye kandi byagira ingaruka wagereranya n'igisasu cya kirimbuzi mu by'ubukungu. Ubushinwa bufite ubushobozi bwo kurunda ku isoko rya buri gihugu ibicuruzwa by'ubwoko butagira ingano. Dufata urugero rwa Australia. Ni igihugu gituwe n'abantu miliyoni 25. Abangaba ni 1.78% by'abaturage b'Ubushinwa. Australia ikeneye Ubushinwa. Ubushinwa ntabwo bukeneye Australia. Uru rugero ntanze rwa Australia wanarukoresha ku gihugu icyo ari cyo cyose ukigeranije n'Ubushinwa. Aho rero niho hari ubuhanganye bwa soft power y'Ubushinwa mu by'ubukungu. Kugira ngo ukorane ubucuruzi n'Ubushinwa, ugomba kwemera gukina umukino wabwo. Dufate nk'urugero rwa Hollywood, uruganda rwa sinema rw'Abanyamerika. Buri mwaka Ubushinwa bwemerera filime nke z'abanyamahanga kwinjira mu gihugu. Ibi ngibi bituma kompanyi zikora filime muri Amerika buri mwaka zikora igisa nk'irushanwa zishaka kureba filime zizemererwa kujya ku isoko ry'Ubushinwa. Buri sosiyete itegura filime muri Amerika ikora ishaka ko filime zayo zazavamo imwe yemerwa ku isoko ry'Ubushinwa. Mu minsi ya vuba aha, umukinnyi wa filime John Cena yasabye imbabazi mu ruhame hafi gusuka amarira kubera ko yise Taiwan igihugu kandi ari intara y'Ubushinwa. Ntabwo yashakaga ko filime akina zakumirwa mu Bushinwa. Izi mbabazi yazisabye abandi bakinnyi ba filime bamaze kumwibutsa amafaranga basarura buri mwaka bayakuye muri filime zabo avuye ku isoko ry'Ubushinwa. Ibi nibyo bita soft power. Nta nubwo wakwirengagiza ububasha bw'Ubushinwa mu gushora imari mu mishinga ikomeye cyangwa se ububasha bw'Ubushinwa mu gutanga inguzanyo nini cyane. Ibihugu byinshi muri Afurika, muri Aziya ndetse no mu Burayi biba bifite umwenda munini cyane w'Ubushinwa. Ubushobozi bw'Ubushinwa mu gushora imari mu mishinga ikomeye y'ibikorwa remezo mu bihugu bitandukanye nabyo birarushaho guteza imbere inyungu z'Ubushinwa. Gukorana n'Ubushinwa biroroshye. Nta biganiro byinshi mugirana by'uburyo ibintu bizakorwa. Nta mirongo ngenderwaho ihari. Nta kwivanga mu bibazo byanyu bya politike. Bitandukanye na Amerika, Ubushinwa ntabwo bukoresha amafaranga yabwo mu guhindura guverinoma z'ibihugu ngo zinjire mu mibereho isa n'iy'Abashinwa. Nyamara Ubushinwa ni icyamamare mu bihugu byinshi cyane cyane byo muri Afurika. Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitiye ubwoba Ubushinwa kuri uyu mugabane wa Afurika
kubera ko zirimo ziratakaza urukundo rw'Abanyafurika. Muri make, soft power yigaragaza mu buryo butandukanye hirya no hino ku isi. Dushobora gusobanura ububasha mu magambo make yuko ari ububasha bwo kwigarurira benshi, babishaka batabishaka, ariko bakakuyoboka. Abantu baba babizi cyangwa se batabizi, ibyo nta kamaro bifite. Baba bategetswe kugukunda nk'igihugu. Tuvuze ku bihugu 4 byonyine, ariko hari ibindi byinshi. Bimwe byabigezeho, ibindi biracyari mu nzira.